Omwaka oguhire mu kwezi kwa 11 tukakwereka mu makuru gita gacencuira abatura bayekozeremu omurimo buri omwe akarete kiyabira ine bakeyihamu sente zo kutandika kwishomero. Enda tubakwase nambere turarugira hano tube turete kutandika ekyombeko at least tukakitaho ki orusu. Abo muri fundraising age bakerundana miliyoni 17 kandi Amerika muri kutesa ubu hato kwenda entebe y'umunyeshengero wishaza rya Mwenge South na batahibe bataho umuganda gwa miliyoni 1020 retishomero nukukombeka kandi abana bakatandika omwaka ogo kandi isomero lino eri mukurora eri nambere twemerira hano lyombekerwe sente zitali hansi ya miliyoni 12 so nikimanyisa miliyoni 10 na sente zikugwamu zikaba sente zo mucyara kati Amerika muri kutesa n'abanywani bwanyuma y'emezi mushanju TV West garukire y'umwanya wo kandi twashanga y'ebyombeko n'abana nabashoma tukasobora kingura tamu yaitu yokubanza ebiro byokwezi 10 yo kwa kabiri isomero lino nubwo twarikingwire mu Butongole kandi tutandikaniye namba y'abana abali bali mu 200 n'abana musanju hati nikiyoleka ngweno tamu already tumazire okuongeraho kandi omutamu ege yokubanza itumazire tukasomesa kurungi twagimalira tuina abasomesa 16 tuina n'abasirikali 2 tuina basa tuina abachumbi 2 tuina na store keeper kandi tuina na librarian. Ishomerero kuza kutandikwaho kikashangwa ngo amagomboro 3 Kanyabuharwa Mbare Town Council na Nyantungo zikaba zitari mu ishomero rya Senior Yona ecyabire kituma abana benji bahendere emishomo yabo batari kubasa kweyongerayo. Abana baitu barubataga engendo nyingi nibagenda Butiti Maddox Senior Secondary School abandi nibagenda Kienjojo abandi n'abazaire nibasobona batamusente nyingi zo kupakira abana na school fees nyingi kandi abandi bakaga no kulemererwa balemererwa emirimo yegite bagimalira. Isomero ryetu reno katandika mwaka guhoire habugwetago bwarozirwa mu kikaro cyaitu abana baitu nibari batengendo zirehire ugenda kusomera wa secondary Amerika muri kutesa owatiriho umukono muhango hakutandika kwishomereri yasimo umurimo guriyo no gukorwa kandi yaraganisa kugumizamo ari kushagikisha mereri mbasime muno abo example kibuterireho Mwenge South yona kumanya ngo agatereine nugo gatigufa habo kuba buri omwaka ija yaleta kake akaine kikasoboka teka hisomero ati abana baitu nibasoma. I appeal to the community members, especially the leadership of this community in Nyabuharwa, to bring more enrollment, and I appeal the administration of the school to register this school so that the Ministry of Education and Sports can bring other materials. Gasha kwa Daniel Bingana.